Clément Diop, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis, Khalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Diao Keita Baldé, Moussa Sow, Moussa Konaté, Moussa Wagué, Salif Sané, Alfred Ndiaye, Opa Guet, Fallou Diagne, Sadio Mané, Adama Beng, Jafra Sakho, Saliou Sis, El Hadj Hassan Djoussé, Mam Amadi Niang, Youssouf Sabali et enfin Serigne Modou Karambodj.